Salom idam chetele koi khatve channel panina ki moklew lew hangina zani takle tu sun ki kalina ko bangdan teng na to kayu hiam chi pen ki hom son nom hi hang ina hi Israelina zong pen bel Iran te kiam panina nakpi takina Michel to vauna dona thuakina supna baina Israel tampi takom chi pen bel news tom media tom te tung toni na zong no zong namu chian le na thi chiat sau a hi toranina Israelina zong a hi khop chiang ma athuak ma bangina pen bel Iran te lam Tehran banga zong pen bel zani tak bangina nasema ma hi kichina New York Times ina again na bangi le pen bel Tehran pen bel lauji takina kilawina kidip koma mahi china genina thamloina hi Israel te media te na zong pen Iran te makai lubok tha dingina gelu mi som le li a om sung panina pen bel mi ni bek chen la hi kichina tu ma nai som sagi le nai ni sungina pen bel tua tha lo phamoina angai suru makai lubok som le li sung panina atam zo tham that khinina ni bek achian lai suak chi lim pen bel nase takina walam teina thuaki chi pena kichiana hi ina hi galdo na pen bel Israel teina operation amin pen bel official ina khat na piawina to pen banghiam chi le athahat hum pinel kai chi min na piawi to hi na hi gal kapte sunga bang pen bel hi tulai taka keom na sang panina sang man som sagi pasen ki heli chile pina tuangina pen ko kaum nau sang bang pen bel aki ang tang sak tom ma hi na athahat hum pinel kai chi min apiak za kharuna zong pen bel ahat ma le amazang ma ding mai na zong lamet na le ngai sut na aneu a hi to zani ta kina pen bel Iran te phol pi Tehran pen bel infrastructure ting pen bel Israel te na tu mina te takina na ka po hi manina mei pen bel mit chipina boy chi takina ki boy hi ki chi hi thamloina sathau company tom ting zong ka pa hi manina na set takina puak khap na om koi ina mei kwang pen kilo chi takina kilo zia hi chimo hi toy manina jing sang khowa panina ki panina pen bel to Iran te khopia Tehrana a om mi pi te pen bel tai hiat ting bek gelin tupin nei uina tai hesia zeina gal tai chi takina atayu hi taina ya video sungai mu mo to te jong pen bel tua Iran Tehran panina gal tai dingina atai hi kichina sathau thunna kwam chen pe wa pen bel mo to sathau thunina ki gol diu deu hi kichi hi Iran te Tehran panina atai hia to kisaina pen bel Russia te nei news pol khatea bangen hiam chi tak changina tua Iran te makai lubong yak te sung panina pol khatle to Iran te makai te in kon te pen bel Russia lam zuanina bumang dingina tayu hi china kiyali ai zongina hi to kisai pen news dang te le adiak de kina hi Israel te local media te a akigen na kazon hangina kamu lian na om nai lo hi to adani na Israel te na Iran te khopi te ran na set takina aden ma banguna pen bel amau zo ni tak tung nai som kim polina pen bel Israel ong deng peina ai zongina Lebanon kim panina Israel te ina pen bel to ong den peina temu pen bel na su sethei ai manina Israel bang ma kisian na om lohi in to bangina a ong pen bel zan kim jing sang lam nai ni kim tak changina khat ve ong leng lew ina Iran te kiam panina na setakina ong ki ka peina to tak changina pen bel mun khat mun ni bek Iran te na ong tum non lowina mun tampi ong tumina to te pen koi mun tangiam chi tak chena Haifa chi kim khong to te hi Israel sunga agam lai zamu ke om na kwam Rehovot chi kim khong Tel Aviv chi kim khong to ki tak changina mun dang mun ni aki gomina mun nga pen tumina to bangina ong ka phi to ranina ong ka phi tak changina pen bel pol khat van lai jang panina Israel gal kapte na akap hiat thei sa mo hangina tampi tak ke na supna baina Israel tampi tak ommohi ina to Israel te ni tum na lama khopi hi Israel te khopi min thang pen te lak panina athum na to Haifa banga akia te bang hile pen bel hypersonic missile kichina to laya pen mi thum sipa ina tampi tak adang liam na baina atwa komina in lelo kisia jong tampi tak komi chi thuai hi to ma bangina hi keom na
rehovura zong pen bel supna baina tampi takomina hi messenger channel kong kha aw ma bangina mi amang aki zong nilok lai na ngon zong aom hi na thamlowina kasang kei omna sang lian na ngon zong pen miselina akhat lian lo hangina mante akitang pen tamchi takina tamina tua zaina khawina ko bang pen kapuk nau in sung panina pen bel lei kilok zo hel mo khi tora ni na khawina de takina akilok na wa wina pen bel amiselina akhat lian lo hangina siatna supna tampi tak ana a hi chi thuai hi toma bangina to televida zong pen bel mi som guk pang liam hi ki china to te lak panina som ni lenga pen zato ki puak pa theina to lo dang te pen bel zato puak kun liang lo hi ki china to la ya zong pen bel asi omina chi bangina hi na jing sang tak changina pen bel koilai tenga bangun tenga siatna chi pen bel aki en ki hi na to televisa zong pen bel mi amang som thum lenga bang phai ki china to te pen tu rong ma aki zong lai a hi chi thua hi to bangina aki se diak le sina manna a diak na mun te pen bel Israel te thunei te hi awon ji chou pawa ki panina thunei te na paina bibi na zong to mun nyat phai na to lai zong thu na ge ni na ngai sun leu chin hi Iran te na pen nuclear anei nai lo na ngonu hi za chi ngok pen nuclear ong nei pe mau le pen bel Israel pe ma pen non lo ding hi china thu ge ni na hira ni na gam thu nei te le gal kap te na te tum lo wina mi pi te na hi bangina atum na hanguna pen bel Iranina na pi takina thuak ding hi china aman khau takina to la ya thun na na gen hi to chi za kharina pen bel tu ni ma mai na pen na se tak mai na Israel te na pen bel Iran na ka pina aki gen na pen bel jet fighter som nga zangina pen bel Iran a Tehran kwam ting na ka phi ki china Tehran be khilowina to kirad aki china muna Iran te nuclear ball na bun khat zong pen tu ni na se takina Israel te na kap the wi chi thua hi to hi na hi video te pen bel to te hi na se takina me kwang ina puak khap na le kisiat na tampi tak a hi manina Iran te nuclear ball na dingina akisam uranium ball na mun te pen bel khau takina Israel te na tuna amun ni na asu se lew theu hi chi thu a hi news poll khate na again na pen bel Israel te na Iran te tua zaina manlang takina ni khat ni sungina na se takina asuk siat the na dinguna pen bel tuma khatam pila ina pin sin kholina to Iran mun thu pi te a then again a nuclear ball na ko mo hi zongina infrastructure tom om na mun te hi zongina azum thu pi te hi zonga pen bel Israel panina amau thuna na gel simina mo to pi sunga hi zongina to hi takte suitcase chi van puak na tom te sunga hi zongina chi bangina lampi tom to pen apuak kham the tom le hi thu le la information akinga theina set new tampi tak pen bel Iran tun khinu hi kichi hi to hi na tu ni na to Iran te nuclear ball na te la ka Tehran a pe na hilo amun dang karat kichi na muna a pen zo zong pen Israel te na aden thei ban bo pen Iran te nei hi kidal na system defense system a ball khiat na mun te sum panina amon aswan pi pe nu mun khat zong pen bel Israel te na deng zan the hi chi thui na to aden zan na zong pen hi video hi na hi aden zan hit lian taku changina Israel te defense minister paina bang thu ganiam chile Iran a mi pi te Iran te thau vui thau tang bol na ki ma a hen pe pen man lang takina nom nau panina ki hem un china thu za sakhi toi manina Iran a pen bel Israel a ka thuak na u to ingai su tak changina amawa pen bel na se zol tham sa mina tuna akigen na pen bel Iran a bazal hen pe zong ki khak chipina bang ma set the omloina sai hen pe aki khak hi kichi hi in Israel pen bel sang te aki khak chip samangina pen bel adang hi na sep na company le sai tom te pen bel angi na ma bangina ki hongina sang jong pen bel jing chiang
hi photina jing panina achini ke ni na to tak chang ina achini a hoi tuak le pen hon ki ding dan hi na a hoi tuak nai ke le pen bel khak tok lai ding dan ding ina ge nu na jing chang ina achini khara ki thei ding aswa ka hi ina hi gam ni ki boina to ki sai na pen Donald Trump ina thu ong tang ko hi ina to la ya bang chi yem chi le India te le Pakistan te ina tua danina dai na thak tuina anga thei danina pen bel hi gam ni te ina dai na thakhat tuina anga thei a hi chi na ge ni na ama to agam ma kai to te hi Iran gam ma kai te le Israel gam ma kai te ina pen bel hi thu alungul ding ki samina to ran alungul wale pen bel keima mai na jong palai se mina gal kadai sak no hi chi na aman thu ong tang ko khia hi to te tu ni tak lam pian tak cheng ina pen bel Israel te ina dena igen mun teng pen Irana akap ban wo pen koilai jong kap la hiam chi le Irana Teherana a ong International Atomic Agency zoom pi zong pen bel ka phi ki chi hi tham loina Iran te gal kap lam sang defense headquarter te zong pen bel tu ni tak lam mai na Israel te na nana kap lew le uina mun bangza nana ka pu hiam chi le mun som kiat ka phi chi zani toi manina tua Israel te na Iran akap pheu pan ki pan tu ni cheng pen bel Israel te na Iran te I mun thu pi akap pen mun zale mun som sagi phata hi ki chi hi ina hi Iran pen bel mi bangza si ina supna bangza chi to ki sai pen bel gena igen sa amakai lu bok te tua za si hin chi chiang lo bong pen mi pi sung panina mi bangza si chi pen akigen na akichianina kamunai ke hi ina tuaranina Israel te na jet fighter som nga bang zangina tuni na set tak maina Irana mun som giat aden ma banguna pen bel Iran te na zong den ma maina hi video ka record ma deuina ong deng pheina ko zong na bunge ngai lewina a hi zong ina to huwa wina pen bel Israela sina manna athuak omi chi thu pen kizalo hi ina zani takle tu ni chem ki kalina keom na lama achini pen tua dan hi ina zani tak tu zan ina Iran te na ong den pheina hanguna pen bel hi video te sung danina supna baina tampi tak a koi a hi chi thu hi na tua supna baina athuak te adiak dekina na setakina in akikap zan na mun le sina manna tampi tak akithuak na mun a Israel thunei te apaina pen bel hi I video atop na ong ko yingina alung lut te na tua nana enso kun la tua sunga pen bel dena ige na hi Israel te prime minister ina pen bel Iran te na nuclear nei pe mane bangzai na la wai ding yam chi thu hi na thamloina agal kap te jong pa toina to te to muna volunteer te jong pa toina to te Iran te na setakina thuak li hi chi thu again na thu a hi ina zani ai video le tu ki kalina zong pen bel amun mun panina supateng ong khang ma zel na hi manuna na pi takina kalungda mi toyi na tu ma nai som ni le nai khat lai na tuan puina $US som khat ong kha kai manina na pi takina lungda mi na to ma bangina gol nam suan no ina zong Malaysia ringgit som khat ong kha kina lungdam na lian ma hi thamloina ma ku kimpu ina zong pen bel $US pek nga ong kha kai manina nak pi takina lungdamina lian nu pakhen ina zong pen bel Australia dollar som lenga ong kha ai manina nak pi takina kalungdam hi toma bangina thangkhan chinina pen bel I channel a membership pen zani ina ong rini wahi manina tua zong nak pi takina ilungdam hi ina goi tua ranina amun mun panina thanong piang nau I na to supardeng nong khang na wahi zongina channel membership nong lut nya na te wahi zongina nak pi takina kalungdam hi thamloina I video te onget sakina comment ong gelina I channel a zong pen bel subscribe damina ongka cheu wahi manina nak pi takina kalungdam hi tua ranina thanong piak taku channel zong ke zong kahan chem nok tha swakina I mut chimlo pi le sang vai thu tuam set dim bowling tam pi ma aum kom kal panina ohan chem puat ka hi chi pen bel ong gen ka hi toy panina vek pi tunga lungdam ma hi chi thu hi na thudang aum ke le a hun zuina zinga thaya kimuto zel dingi hang nak pi takena lungdam
צחי, אני נמצא פה בבת ים עם כוחות פיקוד העורף, כוחות ההצלה. בשם עם ישראל כולו אני מביע צער על אובדן הנפש שקרה כאן, וליבנו ממשפחות. צריך וחשוב להישמע להנחיות פיקוד העורף, כמי ששמע וביצע את הנחיות פיקוד העורף והיה במרחב מוגן, ניצל, ומי שלא, לצערנו, נפגע. אנחנו פה כי אנחנו במערכה קיומית שהיום מובנת לכל אזרחי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן יהיה נשק אטומי להנחית על ערי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן היה 20,000 טילים כאלה. לא אחד, 20,000 כאלה. זה איום קיומי על ישראל. ולכן יצאנו למלחמת הצלה נגד איום השמדה כפול, ואנחנו עושים את זה באון. חיילינו, טייסינו, מעל שמי איראן. איראן תשלם מחיר יקר מאוד על רצח אזרחים, נשים, ילדים, שהם עשו בכוונה תחילה. אנחנו גם נשיג את יעדינו וגם ננחית עליהם מכה אחת אפיים. הם ירגישו את נחת זרוענו. אבל עד אז, ותוך כדי המלחמה הזאת, אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, יישמעו להנחיות פיקוד העורף. זה יציל את חייכם. ונשמרתם מאוד על נפשותיכם. יישמרו על הנפש, יישמרו על הגוף, יישמרו על החיים, ויחד, בעזרת השם, ננצח. אנחנו בדרך לניצחון. אני פה בתוך הממ"ד. יתר הדירה נפגעה. אבל מי שנמצא פה בתוך הממ"ד, בתוך החלל הזה, כלום, שום דבר, תסתכלו. אפילו התמונה נשארה שלמה. הבניין הזה בעצם הוא קיבל את ההמשך של הטיל שפגע בבניין הר וחומו. רובו ישן, לא היו בו מרחבי ביטחון למיטב ידיעתי, אבל כל מי שהיה לו מרחב ביטחון והיה בפנים, כולל פה, בחדר שהייתי בו עכשיו, ובגרמי מדרגות. ובגרמי המדרגות בבניין שנפל, לא קרה להם כלום. מי שהיה במרחב מוגן, ניצל. ועוד לא היה לנו מקרה אחד של אובדן בנפש של מי שהיה במרחב מוגן. ולכן, ואני רוצה שתצלם אותי עכשיו, צלמו אותי כשאני אומר את זה לאזרחי ישראל. כי שמעו הנחיות פיקוד העורף, כנסו למרחב המוגן הקרוב ביותר שיש לכם, ונשמרתם מאוד על נפשותיכם, כך אתם מצילים את עצמכם. וכך אתם גם עוזרים לנו לנצח את הברברים האלה בטהרן, הם ישלמו מחיר מאוד כבד על רצח ילדים ונשים ואזרחים חפים מפשע. אנחנו נשיג את כל המטרות שלנו ונחזיר את האיום הקיומי הכפול, גם של הגרעין וגם של אלפי טילים כאלה. זה לא יהיה, אנחנו נצחים.